En otro informe, señor Jaime Donata recientemente ha cumplido 33 años de servicio con el gobierno y ahí llega su tiempo para ir con pensión después de trabajar en el servicio de comunidad para 27 años y medio en Brantuer. El ex-comandante de Brantuer para el último año en total jefe de Rampen Bureau. Alto comisario de policía expresa comando policial no toda que larga Donata va ir con pensión 5 en una reunión con él para agradecer por su dedicación y excelente cooperación. El último año en cuerpo policial trabajó estrecho con Donata, quien está un día persona en Aruba que tiene corazón por lo cual trata crisis management. Último año nós trabalhamos estrecho com a mineira aqui, tá onde pessoas como está vista na Aruba que tá tem coração, para o qual de cada crisis management e tá algo de maneira você pode para nosso corpo policial tá hobby base com esse último dia aqui, por alto tendo a conta desarrollo que tem no mundo, me que tá como um país responsável. Institucional se tem gente capaz para lidar com parte dos crisis management que você está perda muito grande para nós que é baimento aqui de eminar aqui você me quer toch doen seu honor e para todo ainda que é contribuir na seu país e você me bisa armamento nós que mano policial a doar é honor aí. Me tenho bisa me vai com sentimento mixto no sentido que que também passa o bureau eigenlijk para começar e com o begin de atrás com certo conhecimento e me sana fazer bom trabalho para a comunidade, pero que vai para o departamento é que está spela rol hobby grande no momento aqui. Que você deseja não pessoa que está tomando? É sungo da turma tem bases e tem que trata de seguir bases para melhorar o que conosco lá atrás. Señor Jaime Donata posiciona a Rampen Bureau como un Federal Emergency Agency. Él recibió una pintura de un caso típico arubano como regalo para una muestra de aprecio para todos los años de servicio y dedicación a la comunidad de Aruba. Donata avisa que a va a dedicar su mes a pat vendors y otro club que brinda servicio a la comunidad.